Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing iet yipat ba ya kajing elekai football Shillong kalapenlong yu urang elekai Shadin jong ke Shillong la jong FC usamla Kenstar Kharshong ban phla balada ula that haba elekai Hamadan Henry Marshuhla kinong kershan ula yok mensim biang ban be ya kabol u Kenstar Kharshong ubadang arpusan snam karta ubasyong basa hadiang paso New Shillong udai urang elekai ubala yok ban tap ya kakul ke baar na ke Shillong la jong FC haga minit ke basapu pra Hakajian lekai Duran Cup persya ya kerang Dejit United FC kepala long men haka shipau tarik menta ubnai HJN Stadium Polo Shillong. Ban penting kena baka Shillong lajong kan la ban penliam ya ke FC Goa haka kan yo tarik menta ubnai haka por New Baji Janmiet HJN Stadium Polo las ngutu baka dan kamru ikinong kershan ban lej Aiman Sim Hamadan kenang baki rang ya lekai kin la ban lekai bah kenang ban yo urung syaka final round. Namar kajing kwa jong kipat ba ban tip ya kerukam tap goal uken Star Kharshong haka jing elekai bat kerang legit unong san hima ulale je kenduk kerpang haka jaka badang kilan met Sports Authority of India hanihu kublai pi baro ki pajba ki baju kersan ya ka channel kejungi unong san hima ti ngidon hangne menta bat iway player rang elekai jong ka Shillong lajong bedi iway player ibayo ban tap ya ka gol haka jing kun persya ya ka rang legit haka ne ka badang shudap haka chpoterek haka ne ka jing elekai Duran Cup ti menta ngin ya chakmat nam ta banekran but I player jang kena Shillong lajong ti shop ni sekmat ni papan penitu ya kerteng ke jumpi. Oh ka kerteng cenga ada Kenstar Kharshong nga syong asa hading besok. Kemudian sibun bak Kenstar no pi senat ya kerteng jumpi Kenstar Kharshong ti hak tu kajing lekai ha porbangi lekai harang dajit ni pi ba pi tap ya ke gol. Ho pa ba ula syong shet ba den ba tap gol pi ya tu lai mengi kadai ka kan minit tu por ba pi tap ya gol jumpi. Ya ka minit ngala kedai saupo henreu dam bakalang ka second half second saupo pra second half kan sedang ka tapi yo ya thule mengi kuno pio ban tap itu ke gol atau ka gol ke baar gol ke baar kawan lengba na ka corner ke bala shoot wahar di kedep te kawan le ka area ke ba ngadon manga te ngayo ban het ni oh pertama karung ha atau berapa pirung pi snow kuno ba pajba lah risau ha manan polo pi dan kuno atau jenisnya langsung komen langsung tu hi habayo tap gol kamtam gadai ke derby game te rang song komen kata seba ki fans ro ki bon kinong support kinong kersan ki la Aiman Sim te tai so tenat ya tak khubor jong pi te hak tu kejil kai baka lajong kayo ban tap ya karang dajit pi chui thu lem mano bat tap kong ya ke gol atau jilekai ka gol ban kong la tap da u Roni dia ngi hadin bak tap ke Shillong jong ka rang dajit ro kala yo ya ka penalty te pisu kumno haba urang player jong ka rang dajit uklam yo ban rong ka gol dan em penjik yo to por ba fi yo penalty i don hi ka ching somo namar ba khamtam ka dei ka derby te tada karung to haka game kala ban change kono ka por tip kadang balik rai yo penalty to ko por yo SCP penkelan ya ka komiang kalkut ka kamrois man sekarang dajit sa ka gol ya kata kadai lengba jonga hi kayo kiyo ka penalty to ba ngam tip tikena hakanu korkom kadai penalty ru danga page highlights ngam ikop ba kadai ka penalty ndrei usuwan bet ha na jonga ngamla suman lai ai ula kolon te ula ai no uraf hangtang PP up pi long kum bak ne pedang left back full back tengno piyo ban tap gol par hakas kan ne sibitar ba shot ai penalty na to por ne pirum no mat ne kadai ka set piece tactic chong ku chi te ngi daradon set piece corner ne free kick ni la ban attack tapi so kumno nomor ba ki pajba por ba pa perta Hamadan ki pajba baro arteli ki perta barang dajit berselong lajong den rei hadin pada layo pi tap ro arteli ki pajba ki kam risa bahaya ka tim ke jong pi ngi smoke man nomor ba habai layo ban tap ya gol so ki supporter ki nong kersan nong Aiman Sim ngi nang yo men sim su ngi nang don tu ko men sim banang ai su bangin kwa banang tap su pi la don kan nosnam ha ka Shillong lajong bani la kai ha ka Shillong lajong menta nomor Arsenal nomor mention stem nga join jing sisa ngade nalajong hin menchua nga nadu arca khatla ngai le kai kum u kena under 14 ne tu hadin hadu arcar khat kendai ar pomat nga
ngan sami lek Syabar din tu la sania sitai la lek kai te hadir ngapoi biang hang ni kan mencim senang pertama ti mentah punya kun bat ka FC Goa ka kan yo tarik kumno ka jing pengkre ka jong pi mata kacing penkre te ngila penkre bhai ngikwa namar ba ngikwa ban job man ga game te ngikwa ba borok ruki player kila long ready ki kwa mengin job mengin poi be cha khmat hi kan ngin poi top te bo pidon jikrmen ba phenyo biang ka wai ka gol ha FC Goa na artelin lai telik bang Kermen kum tahi namar kum players te borok ngikwa ban thep gol ngikwa bi ban thep te kermen kum ta ban yo hi ban thep hakni arteli pila job ma te kan ke FC Goa pila saja kunteng ha ka elik na ke FC Goa ka bat FC Goa ngila ya kun ha ka duran cup hi men snam nambah ka te pi job na piram ngiaram te pidon jikrmen mata ba P1 hari lajong ma ha selong pidon jikrmen ba pin yo ban yo jing job kan ba undang yo su kem sim ban ajik sim pi hoi ngadon jikrmen namar menta coach lawan bat mai tu long ka mensim jong ki player ru ka don ngikwa ban job ni dai ban job hi pa pidon jikrmen bal lada rem pion em benrung bal lada job ru pion em benrung has kendang ne tip kayaknya kata nomor ngam don kambai ban job don kambai ban job hi ngikwa bi ban job don option utama tapi ya thule mengi long nadu dang red pi lekai na chlong jong mane na piong hoi nadu nongkong te ngai lekai swa snom tu ada ngawan trial te dien chong ka trial tu te ngasa je ngasa khot nga practice bet bat kala jong hi hadu bangan dayo debut I League ha archa khat nyo mat makalanga archa khat nyo ngadai first debut ngabat ka Chennai mat ka Chennai City mat bakala first game jonga kembut ki labun ki game ba pi yo ban ya kon ha kala jong labun ki game hoi la laipo plus kita beli pi jet ya kala jong beli ki wei ki glob national kim khot pi ne ki wei ki glob na bar kim khot pi ne pi snot ne na ka ek nomor nadu dang red bangala don bat kala jong te long nomor klub ru dei ke bala ai yang kalat ka platform mangane lek kai te takadawi nga kwa ngalong ngaujan ngalong la long kum kayeng kanya pertama ti ke jing ya per deng pp wila lekai Syabar ber selong ke jing ya per ma Syabar wila lekai dunas potar ber selong ki bon ha ki potar ki Syabar te langsung tu hi namar ba don supporter kam dunahi tu kamen sim ban ayuda hasilong pat don ki supporter kemut kinang ai men sim nang yo men sim teng pila thai ma so kwa su ban mare andrei da kacing support da kacing ai men sim hala ki ba ni yo bor pertama pi bai lekai ki ba ki kampun Shalong ne kampun Syabar jela bangun pet kai ki kai football ya mentahi bangaya lekai I League tu ki I League bala depte ki ba ta ki bon Shalong de compare bat ki wei ki jela kemudian Shalong kam each football ha ki kam each football ha Shalong setenan di pajba ngi kermen balang bakan ni kejing keren jonga bat isamla Kinstar di ngi scam ba kakatnya tarik kila bon ki bala book tiket ngi scam ba kanang ba pin leno e kene kejing la kai doron kop no kadai kasin ban kong em hang ne Shalong kene ha kadai kasin ki so kemen em ba Shalong ka pajang ngi kene ba pila kai stan hari oh ini so kemen so tenat mo kan usin pi ong ile kai doron kop pi layo ban ile kai doron kop Arsen mak pia pi Arsen sesuatu ya kene ka kubor ka bangiyo panikran kumbangila kumbagi pajba ki i lengba ka live bat pajba ki bi ha studium ya ikan star bagi tab gol menta pini i sendan hangone markmat lembah kane ke channel ke jongi ni wanra nam ta ka kubor ka jong pi bat dangai kersan ya ka Shalong jong bat ikan star ba kumcuru ya ka tim perlok kamtam ha khatnya tarik mi dang kloi na yeng na chnong kumbagi pajba ki dan ai wan dang kloi kana ba pinyo tiket nomor 100 tu bakin bun ke tiket kenang pini usong harga ka babiang pinyo ban pertabet iba samakin star mo pertabet i kumbangi dang ne kesatna ba kajing ai masing ba kan yo masing pi tingin penkut no ikene kajing kran kajung abat pi ka kubar saki samla namar ba ki samla yo ste ki don ki ajing ajumut jung pi kumno ba ki wa ban lekai kuno ban kiu kajing lekai ke kajing kentu jung pi ya ki hab ke barit ki samla ki badang ya chane kam football kacing kentu nakal yang jonga kum peliar ya ki
ki players ba ile kai te kolong kawe ki dei ba kin trash tom ba ki dei ban yai sha kawe dei kamen sim yai sha bat ngurit tang kata hi bat tang tak boleh sibun tahu tak dah boleh sibun sajisen mungkin buat ba penjob kemba job ini artinya mah boleh sibun boleh sibun